basanyufu nnyo eri abatesitesi olw'okusobola okutegeka ng'ogyeko ne vayibu yokka nendaba okusoomooza okw'amaanyi era sebo bwekitiibwa Ssekibembe njagala okusaba the blood of the Ugandan people. If we compile together as the Ugandan people, this can also promote peace and tourism in Uganda. The yellow color around me symbolizes the abundant sunshine we get in Uganda, because this sunshine also helps us to maintain trees and our animals. The purple color around me symbolizes the Catholic Church and the tail of a cow. In Uganda it's called Embobo. And this comes in a way that our county head in Kyagwe is called Setibobo. So long ago, the first Setibobo used to use the tail, the last part of the tail, the last part on the tail of the cow to chase away the house flies that used to disturb him. So, and this, what I'm holding, represents peace. In this way, as Kyagwe people, we are known for peace as our county head. On my right hand, I'm having a crested crane. A crested crane is a national bird in Uganda that represents peace. It is a loving bird, and birds are known for being gentle, loving, and caring. As our country, Uganda, we are also Katikiro of Uganda, appeared in Kyagwe with his campaign of a Mwani Terimba. That is why I had to put up the Mwani on my outfit. My skirt is composed of the banana fibers. These banana fibers are not just used as you people can see it. We use these banana fibers to make different items. We not only use it to cook or something, we use them to make dolls, ropes that our children and any other person can use. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity. You're welcome. Just before you proceed, will you request? There are very many reasons why I put on this coffee, and one of it is that it promotes unity. And in every home that we go to, they have to give you the backcloth. As we know in Uganda, the backcloth is known as our traditional outfit. So I treated the backcloth in a way that in Kyagwe, it's one of the roles that we do as Kyagwe, as a county, known as Okulembeeza in Uganda. They are used on our traditional ceremonies. With the Baganda people, we tie them around our waists when we are dancing our traditional dance. These are palm leaves. They are used to make mats, of which if tourists come to Uganda, some of these palm leaves that are used to make mats attract them to buy these mats. Amidst tourism, to restore and protect the environment is my responsibility. Tourism moves hand in hand with the natural environment. I thought of something that is very destroying our environment, that is destroying our nature. So when I sat down,
I thought of these polythene bags made out of the detergent. I decided to go on picking these polythene bags of detergent from different sources so that I protect my environment, I protect my soils. Since these are biodegradable materials, once they are disposed somewhere, that is polluting the soil. And when I picked them, I decided not to burn them, since when I burn them, still I cause global warming. So I decided to make this dress out of these polythene bags of detergent so that even I can empower other girls. And once I empower other girls to make these, we can still attract very many tourists. And if we do them like long time, our grandfathers and mothers could make backlots and they could attract different tourists to promote their tourism sites. So I decided to empower different girls to collect these polythene bags of detergent so that we can make many dresses like this of mine, skirts, t-shirts, out of these disposable things. So I knew that once I make this, I also protect my soil, that is peace. Since the theme is peace and tourism, there is no peace when I dump these polythene bags in the rivers. There is no way I'm protecting my soil when I dump these things in the soils. So I empower all the girls. Instead of destroying, instead of disposing these things, we can protect our soil, we can protect our environment as a sign of peace, and at the same time to increase on our tourist attractions. Thank you. Nature of our great county, Kyagwe. For example, in Kyagwe, we have a lot of tourist attractions. We have several falls. We have Marina forests. So I came up with an idea and I made a crown. On my forehead, I'm having cowrie shells. In our tradition, they are so important that they were used back in the days by our grannies, and to represent peace, as our theme says, tourism and peace. In my chest, I'm having calabash, and they are used, long ago they are used as glasses by our grannies. For example, if one party had disagreement with another, they bought wine, or what we call omwengo muganda, and they were served using this, which created peace among the two parties. Then in my waist, I'm putting on, I'll call it a kawempe. As you know, in our tradition, or in Uganda, long ago we didn't have diamonds. So this piece was used to serve food, and it symbolized peace in the family, whereby people could sit as one family to eat food. Then I'm putting on a dress. I made a short dress out of the back road, and on it I added a tile of a back road to bring out the beauty. Because long ago we had tourists. As you know, we have many tourists. We have different types of tourists. So long ago, many people used to visit Uganda to know more about the back road.
and even fashionistas all over the world used to come to Uganda to experience what the backcloth is. And in our Kyagwe, in our country, one of the jobs we do as Kyagwe, we are most known for making backcloth. So I sat down and I came up with an idea of making a backcloth. I made a dress with a tail, which was the great work of Kyagwe, and has attracted many tourists, especially fashionistas, to come and know more how they make this backcloth. Then on my legs, I'm having calciums as well. As you know, it was used as jewelry long ago till now. It is still being used as jewelry. In my neck, I'm having necklaces, and they have yellow, red, and black, which is the color of our great Uganda. And I believe, and I know that Uganda is a great country, and in Uganda, you find Kyagwe County, which is a peaceful county. Thank you so much, my judge. Omukwano ate n'okutumbula ebyobulambuzi n'abalina ebifo ebyobulambuzi byonna abawangudde oba abasimbyewo ku mulundi guno ababadde mu butukamu mwenna muli bawanguzi. Tujja kusigaza mbasaba tubeere obumu mukwatagane n'obuweereza ku buli mutendera Ssaza, okugombolola okutuukira ddala ku byalo gye muva. Ate mulage abazadde bammwe nti mubadde baawufu, mulina bye muyize mu kampu era n'empisa zikyuke, era nga mu byonna Mukama nga ye mubeezi nti ebyobulambuzi tujja kubitumbula. Ssekabembe Eric Patrick atwala ekitongole Ssaabasajja Kabaka awangaale. Owa Ssaza Kyagwe 2024-2025 era nga tugenda kubaako first run up ne second run up. Abo basatu abagenda okukiikirira essaza ly'e Kyagwe era nga bagenda kwegatta ku masaza 18. Abaana bano tubadde nabo wiiki 2 era ng'ekiruubirira tekibadde kyakukoma wano wabula okwetaba na bannaabwe era nga tusobodde okubawa ebirabo ebyo era ebirabo n'ebirala bikyajja naye ate Mmengo yateekawo ekirabo eky'emmotoka omuwanguzi. Ffenno tugamba tukyanga ekyagwe owa Ssekiboobo era mu ggulu we kyaggweera mu Mukono ninze okwalibadde nga Nalulungi ng'akwasibwa emmotoka ebisuubuzo by'emmotoka mu Mukono era tujja kuba bawanguzi era enteekateeka y'obulambuzi tujja kugitwala mu maaso. Banalulungi ky'ennono n'obuwangwa ate era ne tourism. Oweekitiibwa Patric ndowooza oli awo Patric Ssekabembe we bali nnyo. Njagala okwebaza ne bonna b'okola nabo mu ngeri enjawulo. Njagala kwebaza meeya wange Christopher Kaddu Namutwe ow'omukaaga sebo webale nyebalire ddala. Ate njagala kwebaza n'abalala bonna ababadde ku mukolo guno naddala ba sponsors wentudde waliwo Kakwenzire family tubeebaza. Thank you very much for sponsoring. Njagala kwebaza Bredo, njagala kwebaza n'abalala batadde ssente mu kintu kino. Ate njagala okwebaza mwenna basebo ne bannyabo abali eyo kubanga ekintu kino kitututte ku muleefu endala. Era njagala okwebaza obuwanguzi Kyagwe bwetuuseeko kubanga ekyamazima Kyagwe tekyali ku leefu eri, tugenze ku leefu endala. Nze ndi chairman wa tourism board wano mu Kyagwe era ndowooza nti tusobola bulungi okunoonya ebyo byonna ebifo n'ebintu ebyenjawulo ebisobola okwongera okututunda ate n'okuleeta obulambuzi mu kibuga kyaffe n'emusaza lyaffe. N'olwekyo n'olukiiko lw'endiko kakati tuli mu kunoonyereza kiki bye tulina wano: enzizi, ebiyiriro, emiti egyafukamira, emiti eminene, bintu byonna byonna ebyenjawulo tusobole okuba nga tugenda tukuza essaza lyaffe. Nnyina okulowooza nti essaza ly'e Kyagwe liyina emikisa mingi nnyo kubanga n'omusajja Churchill yali awo ku ssaza n'atunuulira Mukono n'ebina n'agamba this is the pearl of Africa. N'olwekyo Kyagwe tulina ebintu ebifaanana bwe bityo era siyagala okugamba Oweekitiibwa
era ne Ssekiboobo omumyuka nti tugenda kuyimirira nammwe okulaba nti Kyagwe avaayo. Mwebale nnyo mwenna okutuwuliriza, mwebale nnyo kujja ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bye tukola wano mu Buganda, engeri gye tutegekamu emmere, naddala abaana abato abatalabangako, abatabeerangako mu byalo, tubaaniriza kwatamba faamu, era tutegeka ekiseera kyonna tujja kuba tulangirira abantu balabe bye tukola. Era tulina ne wine akyasinzeyo obulungi wano mu Uganda, Shula's wine. Era twaniriza abantu mujje mulabe bye tukola ku faamu, ennima ennungi ey'omulembe, modern farming bye boogera bulijjo ffe tubiina wano mu Kyagwe Embalala, obudde mwa Embalala bayitawo Mwanyanjiri. Era tubaaniriza essaawa yonna. Nayise n'omukulu ye King Edward mpulidde omubala gw'Obwanalulungi nga gulimu obulungi ate obulungi obutegera tebaategedde naye ne baba nga baategedde